Tuhan, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu di hidup kami ya Bapa. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Keluaran 32. Berkatilah kami ya Bapa, agar kami mengerti isi firman-Mu. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Lembu emas. Sanga iidah bangsa Israel, maka Musa lalaplah nusur idas deleng Sinai nari, tapi ndekah ia tading ije. Iulung-ulungna Harun janah nina. La sieteh entah kai singgo jadi man Musa. Kala si minpin kita darat i Mesir nari. Maka bahanlah sada di bata siman sembahan guna minpin kita. Nina Harun man bana krina. Tangtangilah anting-anting emas si ipake ndaharandu. Anak-anak ndu si dilaki rasi diberu. Jenari breken man bangku. Maka krina bangsa Israel nantangi anting-antingna jenari ibrekenna man Harun. Ibuat Harun krina anting-anting dai ileburna. Jenari ituang emas dai kusada cetaken. Jenari itepana sada lembu emas. Nina bangsa dai. O Israel enda me di batanta si mabai kita darat i Mesir nari. Kenca ida Harun si ipajak kena sada batar-batar i lebe-lebe lembu emas dai. Jenari imomo kena nina. Pagi ibahan sada pesta guna kemuliaan Tuhan. Pepagina lampas ibaba kala ndai asu-asuhan mantutungan jadi persembahan. Rasi debanna siman pangan jadi persembahan persadaan. Kundul ia krina man ras minem-minem. Dungnang go sambar jadi sada pesta mabuk-mabuk. Janah perlagu langkah dilaki ras diberu lanai erpepah. Nina Tuhan man Musa, pedas kamulih kuteruh. Sabab bangsandu si enggo ibabandun darat i Mesir nari, enggo erdosa janah nula aku. Itading kena dalan si enggo kupedahkan gelah ikut kena. Ibahanna sada lembu emas tuangan, janah enggo isembahna ras ibahanna persembahanna kuje. Ikata kena si mabai ia darat i Mesir nari. Enggo kuteh ugakeng na bangsa enda. Genduari ula cubakan ngambati aku. Nembeh kel ateku manbana krina. Janah kukernepken ateku. Kenca bage kubahan ateku kam ras kesusurendu jadi sada bangsa simbelin. Tapi mesek-sek ipindoken Musa man Tuhan. Di batana nina. Tuhan engkai maka bage rawandu man bangsandu si enggo islamatkendu i Mesir nari alu gegeh ras kuasa simbelin. Adi ikernep kendu bangsa tentu ikatakan bangsa Mesir maka kap enggo maba ian darat i Mesir nari alu tujun munusa i deleng-deleng enda. Janah ngeradas kenca tuhu-tuhu ibas doni enda nari. Ula min kam merawa, ula min ukurndu bage janah ula min sehken cilaka enda man bangsandu. Ingat min suruh-suruhandu Abraham. Isa ras Jakub. Ingatlah padan si enggo ibahandu ras ia. Maka ibrekendu kesusurenna, teremna bagi buena bintang ilangit. Janah mereken man kesusurenna krina tanah si enggo ipedankendu jadi kerajangenna sehrasa lalap. Maka erkusur ukur Tuhan janah la isehkena cilaka si enggo isurakena man bangsana. Nusur mulihkan Musa idas deleng dai nari. Ibabana papan batu si dua ija tersurat pedah Tuhan ibas dua belahna. Di bata jine si erbahan papan batu janah ia kape sinuratkan pedah ije. Ibegi Joshua sora bangsa Israel ersurak-surak jenari ikatakena man Musa nina. Kubegi sora kala erperang ibas ingan erkemah. Nina Musa, sora labo sora kala ersurak erkite-kiteken kemenangan. Entah pe sora kala enderkuh erkiteken talu erperang. Sora mekap sora kala rende. Kenca Musa nggondeher ku ingan erkemah janah enggo teridah manbana lembu dengan kalak ndai landak-landak merawa kel ia. Ibas nahe deleng ibenter kena papan batu si dua si ibabana ndai maka pecah. Ibuatna lembu si ibahan kalak ndai ileburna. Igilingna jadi tepung halus. Jenari icampurna ras lau. Kenca bage isuruhna bangsa Israel minemsa. Ikatakena man Harun nina. Kai nge ibahan bangsa enda man bandu. Maka ibabaindu ia erbahan dosa si bage belinna. Nina Harun jawabsa, ula kam merawa man bangku. Itahdu jine nge gegehna bangsa enda erbahan si jahat. Ikatakena man bangku, lasiteh entah kai nggo jadi man Musa. Si maba kita darat i Mesir nari. Maka bahanlah sada di bata si mimpin kita. Kusuruh ia mereken perhiasan-perhiasan emasna man bangku. Maka kala silit ibas ia minter itang tangina jenari ibreken man bangku. Kubunterkan perhiasan-perhiasan kubas api. Jenari jadi melembu Idah Musa maka enggo ipelepas Harun bangsa Israel rate-ate. Seh maka megombang imbang-imbang naman bana. Maka tedis Musa ibas gerbang ingan bangsa Israel erkemah. Janah nina alusora megang.
ise si arah Tuhan rah kujenda. Emaka krina suku Lewi pulung sekelewet Musa. Jenari nina Musa manbana krina. Tuhan di bata Israel mereken perintah manbandu. Skala-skala gelah ibuatndu pedangdu. Jenari lauslah arah tengah-tengah ingan arkemah enda ibas gerbang enda nari ku gerbang sideban. Guna munuh senina-seninandu teman-temandu ras tetangga-tetanggandu. Minter ipatuhi suku Lewi perintah Jenari ibunuhna kira-kira 3.000 kala ibaswari Nina Musa mansuku Lewi. Sendah enggo itangkuh kendu dirindu jadi imam-imam dahikan dahin Tuhan. Alumunuh anak-anakndu, senina-seninandu, maka Tuhan enggo mereken pasu-pasuna manbandu. Pepagina Nina Musa man bangsa Israel. Enggo kam erbahan dosa simbelin, tapi genduari lauska aku mulihkan kudas deleng dahi Tuhan. Beram-bera banci dat aku pengalimi dosa manbandu. Kenca bage mulih Musa dahi Tuhan, janah Nina. Bangsa enda enggo erbahan dosa simbelin. Enggo ibahanna sada dibata ibas emas nari. Jenari ersembah kuje. Ngarap aku gelah ia lemindu dosana. Tapi adilakam gid, sasapkanlah gelarku ibas kitab ingandu nuratkan gelar-gelar bangsandu. Erjabab Tuhan Nina. Kala si enggor dosa man bangku si kusasapkan gelarna ibas kitab kunari. Genduari lauslah. Babailah bangsa ku ingan si enggo kukatakan man bandu. Ingatlah maka malaikatku pagi sinuduh kendalan man bandu. Tapi pak sana labanci laseh maka ku hukum bangsa enda arkite-kite kendosana. Maka ipesusur Tuhan sada penakit ku bangsa Sabab enggo ipak sana Harun erbahan lembu emas Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Pada firman-Mu bangsa Israel berdosa pada Tuhan. Bapa, ajarlah kami di hidup kami agar membuat Tuhan menjadi Tuhan kami satu-satunya dan berpengharapan kepada Tuhan saja. Inilah hidup kami ya Bapa, bimbing kami sertai kami terus. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin.